Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Uyu munsi inteko rusange ya Sena yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko uteganya impinduka mu ngabo z'u Rwanda. Jean Paul Maniraho avuye mu nteko. Inteko rusange ikaba yemeje mu mpinduka ziteganywa n'uyu mushinga w'itegeko harimo ingingo iteganya ko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ari we uzajya yemeza iyoherezwa ry'ibikoresho bya gisirikare mu mahanga, ishyirwaho ry'abagaba bakuru bungirije mu ngabo z'u Rwanda, ingingo itandukanya inshingano za minisitiri w'ingabo n'iz'umugaba mukuru, n'iteganya ishami ry'ubuvuzi mwagize igisirikare cy'u Rwanda. Minisitiri w'ingabo z'igihugu Juvenal Marizamunda avuga ko hari n'izindi mpinduka zikomeye mu ngabo z'u Rwanda ziteganijwe mu bihe biri imbere. Mu mashuri ya gisirikare ni menshi ariko ari ku rwego rwa university dufite gako batanga amahugurwa ku bashaka kuba aba ofisiye mu cyiciro cy'aba ofisiye bato, hanyuma Nyakinama igatanga amahugurwa ku aba ofisiye bakuru ba majoro, lieutenant colonel n'aba colonel iyo bikabije. Tugiye kuzashyiraho n'ikindi cyiciro cy'ishuri ryitwa National Defense College gifata guhera kuri ba colonel kuzamuka. So ikizaheruka nuko izaba ari National Defense University, noneho izajya ifite izo colleges uko ari izaba ari 3 n'ibindi bigo bizajyamo cya research cya Rwanda Peace Academy. So bikaba biri under one umbrella ya National Defense University, izanyura muri process ya accreditation nk'uko n'izindi za universities zibigenza mu Rwanda. Ni process tugiye gutangira vuba ngaha itazatinda. Noneho diplome izajya zitangwa nizizaba ari zitangwa under UR, zizajya zitangwa under National Defense University. Arakabaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mu zindi mpinduka Minisiteri y'Ingabo iteganya mu bihe biri imbere harimo kwagura ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda no kubaka andi mavuriro ya gisirikare hakegerezwa abaturage n'abasirikare mu bice bitandukanye by'igihugu. Abasenateri bashimye imikorere y'ingabo z'u Rwanda kubera ibikorwa byinshi by'indashyikirwa zigenda zigeraho. Uko abaganga baturutse mu bitaro bya gisirikare bazengurukaga mu gihugu bari kuvura abaturage barishimye bavuga bati rwose muzongere mudukore indi gahunda, babitaho ndetse banigisha n'abandi baganga bakora mu buryo busanzwe, baganga bakora mu bindi bitaro gutanga iyo serivisi nziza, reka nkoreshe n'ijambo bakunda gukoresha, gutanga iyo care neza ku barwayi, kuko umurwayi umuhaye care atangira gukira atari yabona n'umuti. Tubona abasore bacu n'inkumi babona amadiplome yabo, ariko cyane karasisi bakoze mu Kinyarwanda. Tubigarukeho rwose tubishimangira kuko byarashimisha cyane rwose. Turabashimiye ko abaminisitiri ubwo ngubwo mwabigize uruhare runini, ariko tunobatuma n'abandi ba minisitiri bafite ibintu byo ejo bundi habaye gutanga impamyabushobozi imenya ahantu ntavuze, bakavuga mu Cyongereza basubiye inyuma gute. Ururimi rw'Ikinyarwanda nirwo duhuza, nirwo turanga, nicyo duhuriyeho kurusha ibindi kuva kera, kandi nicyo turusha n'abandi bose. Burya ibihugu bifite ururimi rumwe gusa ni bitatu muri Afurika. Harakabaho abaturage b'u Rwanda. Uyu mushinga w'itegeko ufite ingingo 38 ukaba wahise utangira gusuzumwa mu buryo bwimbitse na Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano ikuriwe na Senateri Murangwa Ndangiza Hadija. Jean Paul Maniraho, i Kigali.